ایوار بخیر. تماشاگران دلال میوانی هجا بریس خالوک بریس مراد من پروا کردی ریو تزه ایرو 25 تیرمه دوشده ویدیو بلوک اخواه دوارده. مجرد بردامه ما ایروین جبلکن دیروک کردستانی 27 سال سرپیمان لزانی او پرچکد کردستانی را در باز بود. برنامه خود یعنی جبو زیادتر زلال کردن مجرد درباره پیمان و لزانی ورگا جرانویس کردان پشتی و پیمان نه میوانداریا ماموستای زبانی کردی نویسکاری پرتوکین کردی یندرسان بر بسیاری سرکه کوارا روژانو اندام کمیته حقوق سوید بریس هالوک استرک او نویسکار سیاستدان جبیر سیاسی کرد مراد جوان استکهلم پایتخت سوید ایرو بنا میوانی ویدیو بلوگر بود. یعنی چما میخواست ام ایرو به مجاری نقاشه بکن راست بیشم اف مجار پر بالامش دکشینه اجی وک هر کس جوی دقازه بزانه بم چما ملتکی قادی دیرو که 1000 سالان هپ از به شانس و به بخت و ملتکی ایرو نفوس تابه که دیگه 45 یعنی 45 میلیونی ایرو به عرده به آقا و یعنی بر جابی کردن یعنی چند ماه آزادی خواهش دولت بون سرخابون قاطیه بپار کردن. مخابن این روشید 100 سال 21 دا یکتیه که نتوی یا هر 4 پرچه کردستانی دنیه. دوی اینو ملت یعنی دوی هر ملت به دیروک خزانه به و برجداره که در سنتراژیکین دیروک خواهش بیر نکه تایبتیش برکت دوی دمانو دا دوی حشار بکو سیاست یعنی شاشیل بری دوباره نبن. پیمان لزانی نمونه کلاسیکه انجام ریزنگرتنا دیوان حقوق نمدت هوایی برجواندی و اگویزم ملی به پسکرنا مافی گلان شیلا دولت پیز با برچوانه. نوت 7 سال بری هزین سرکفت چر جیانی یا یکمین دا بو برجواندی و دا حاضر خواب پلان کردن آسمان نامین سر خواب کار بکرن و اف دا بشکرنا و دمی حتی ملت بیهرمی درجه و دوی ندان دا حاضر وان هر دم پرسگریک و پریز دست کبن پیمان لزانی دا مافی جرانویس ملت کردی در چاپ نهاد کرد. وقتی زانیم تایبتی پشتی پیمان لزانی کردستان بود چارده و همون مافی نتوای خود خواهیم تپس کرن. گرجی دست رژیم دیکتاتوریین ایران، سوریه، ترکیه، عراق گذار بویه. یعنی امنهاد خواهدن سری بوبته بپیبن. پیمان لزانی چیه؟ اف هیزین در شهر جیانی یکم دا که 1914 و 1918 دا بکاد یعنی کیجا بسر کته بود 24 تیرمه 4 روزه که دو بود 7 سالی تمام بود 24 تیرمه 1923 دال بجاری لوزان یا سپیسری جویان و پیمان که بناوی پیمان لوزان هات ناسیم امضا کرد. پیمان شیلا بریتانیا مزدن، فرانسا، ایتالیا، ژاپن، یونانستان، رومانی، پچاتیا سربان، کرواتی، اسلوونی واژیش شیلا خود راحت ذکرن. هروا ولات اوکراینا، کردستان و بلغاریا جی ادباری تشکیل کنگره بود. کنگره سر پروکرنا خاک دولت عثمانی و دیار کردن سینوری ترکیه بود. پیمان لزانی دا دولت که نو یا ترکیه پیکات و قانونی هنگی بین یعنی امپراتوریا عثمانی هلوشیا. هروا سینوری وی یا نو ها دیار کردن دوری لف کردن رجلات آنادولی و باشور رجلات باشوری کردستانی و که سینوری ترکیه ها دیار کردن. دبی بگوتن گوتو بیشن درباره مجرد پیمانی سال کی زیادتر دومان چند کنفرانس بگوتن دولت شهری چیانی یکمین دو که سرکفتی بود که ترکی ند کشته طلب کرده که تایبت سرپرستگیری که مسل و تراکایه لی حتی که ترکیه گارانتیا آوانه کردن دولت کردی و ارمنی ورنگر هد کرده امضا نکرد. دما گارانتیا دولت آنتانتا استاند ترکیه بگوی پیمان امضا کرد. لی ایروژ دولت ترک پشتی که پیمان لزانی امضا کرد حتی نهاجی دست مسئولی برنت و هفته ده مسئول دست بخواه. لی دبی بگوتن سال 1983
پیمانه که گل حکومت عراق امضا کرد بو 10 کیلومتر سینور دربوز بکلمه سال 1984 و حتی نه باشور کردستانی 18 اپراسیون دار قسطیه و لما پشتی یعنی با وزیر خواهی عسکری کردستانی باشور کردستانی آوا کریه لما پشتی وی پیمانی راپرین حق باشور کردستانی دجی رژیم باهاس عراقی دولت ترک یعنی کنگی پشتی راپرین حق باشور کنگی دجی باهاسی رابون دولت ترک لشکری خواهانی باشور کردستانی و برگه لشکری آوا کرد بوری چرخانی نازی دتری 20 برگه لشکری ترکی باشور کردستانی هره این روشی دولت ترک سبب یعنی هبونا PKK یریشی باشور کردستانی دیگه گندین وی در برگنبیان لیش داخلی وان شکریاری وان آرمان جوان اشکری آرمان ترک اشکره نکنم بگردن سر کنفرانس لوزانی وقت جاران حق کردستانی نری بیت به کنگره دا نبود دمیجی حق کردستانی نکار بود بن سیوانه که یگرتی دا بجبن و دا خاصی خواه بدن یعنی ببن سر ماسا گوتو بیجان و بدستی خواه چرا نویسا خواه دیار بکن پیمان لوزانی دا مافی چرا نویسا ملت کرد البرچوان نهاد کردن و انجامی دا وی پیمان لوزانی جی پیمان سیبری کرد پشتی شهر جانی یکت پشتی کو امپراتوری عثمانیان بنکت بشک زیده یعنی آقا مسوپوتامیا کو ایرو و عراق و باشور کردستان تناسی که دست بریتانیا دا و پشتی و یکی جغرافی عراقی هات دیار کردن و باشور کردستان که نو سینور الهدا و ترکیه اریک قبول نکرد و که نو افغانین دا برکردن و هری میشی جبر به صدمه دروشتاندن لوزانی داشت و مسئله نقادن به هاتن کردن لی انجام دا نهاد زلال کردن افرست لیده به گوتن بری به پیمانی دیتا بخوا 2020 یعنی بری به پیمانی دیتا بخوا سال 1920 پشتی شهر جانی یکمین دیسا باجار پاریس یعنی باجار که پاریس سبره پیمان کنو تا مورترن پیمان سبری دا مجب ما به ملت کرد بود یار کردن چرانویس آقا و دا مزگراندن دولت کردستان سر بشک آقا کردستان یاد بود کردن یعنی درباره به پیمان سبری امی برنامه خواهی تایبت پیشکشی تماشاوری خواه بکن بس خواستم سه تا دیده بکن که پیمان لوزانی نواروک آقا پیمان سبری گهاد و پیمان که بودن دیده نامن پیمان که نبخیر پیمان که رش چاوا یعنی چاوا گوارد پیمان سیبری پیمان لوزانی و چه ما ابی میوانی برنامه خارباخ کن و نواز در بازی با میوانی مد به گلکس پاس بریس هلوک بریس بورات جبو بردار بونا واد ویدیو بلوگ مدا ام دست به نقاشا و آنالیز پیمان لوزانی بکن پرسا پیشد بی اف به جبونا کردان پیمان لوزانی تی چه و تی کی جان ویج و کرم بکن بریس بورات ام جوا دست بکن سپاس بو که ام بخوندن ام بشتار دبن پیمان لوزانه ده 1923 تموز ده هات امضا کرین یعنی دنابرا معرف کاره بیجه دنابرا دولتا نو یا ترکیه ده او هزن ائتلاف ایکو شرع یکی بسر خستبون يعني مزافر بون دوی شرعی ده وكيدن جي درجة أولي شر پشتی شر جهان دنابرا ترکا و یونانستان ده شخوا قوی می بو و هری داوی جی ترکیه زورا یونانستان بربو متحرکه که بو بیا حدود جی نابرا یونانستان و ترکیه جی بین دیار کرن ایجا پیمان لوزان مرفکار بیجه یعنی داسا یک جی پیمانه که یعنی حدود ترکیه یا نو بیجه آکو پشتربو ناوی جمهوریت ترکیه یا مصطفی کمال حدود نوی جمهوریت دیار کر یعنی جالی روجلات ده جالی باشور ده جالی روجاوا و حدود یونانستان و جالی بلغارستان بالکانیا دیار کر جالی کی ده هنک دینو شرط و شروط دولت یه سرکتی یه شر جهانی که
للدوره هيج دوله عثمانيه ده وكي دين لسروان هبون دوام دينا ده پیمان هات بستنكو يعني تركيا وبوكا ميراث جرا دولة عثمانية وان دينا هالجرا سرخوا هناك بحث دنجي هنا إذا قافا مرف جبو مرف پیمان فهم بكه دبي مرف بشكي وگره بری پیمانه کچبو بری پیمانه امزان شر جهان ایکی یکی ماه 11 یعنی جال عثمانیه و دیکی ماه 11,918 ده خلاص بو و مثلا انگلیس جال عراق و يعني 25 مها 11 ده امضا کردن متارکه و دیگه مها 12 ده جی انگلیس کتن موسیله يعني حكم اخوان لآلی باشور فرانسي هبون و پشتیوه انجليزا مثلا متفقين خوي سركتي يدين را اسطنبول جداگير كرين وي تك تردست يعني بن حك او ايطاليا دبو امزانن يعني بيشتي شر جهاني بريوي سايكس بيكو هبو 1916 ده اما قاوا شر خلاص بو مثلا سايكس بيكو ده هر تشت وكي كوان دخواست چه نبو مثلا روس وكي شيان و پیمان اعلان كرين کو پیمان بچواهاتیه بستن جالی دنیا در فرانسی مثلا نرازی بون جوی پروه کرنا کل باشور هبو زو جوی اتفاقا لگل انگلیز و ایتالیا و هزاندن وقتیان و بسر خواه به حکومت مصطفی کمال را ده 1921 ده حدود باشور يعني ايه نابرا تركيا ايرو سوريا الى يعني شخوره ديار كربون يعني وقت بيجي يعني امشار وين نمات كده فرنسا هي ويش هاي قلت بو امشار وناكن في حدودي ام بكيشن حتى بشتيوه قالك اليكاري يعني سلاحي كلوان در فرنسا دا تركيا ايطالي جهر وها نممنون بون جبركو نممنون بون او زوبزو جهرما دريا سبي بكشيان او حدود جوانجي تسليمي حكومة أنادولية كر يعني چرچوه ده يعني مسألة تاني همکارم بیشن دنابرا ترکیه و بریتانیا ده ما مثلا ترکیه بری هيد دسپیک ده نمستفا کمال بو يعني حكومة عثماني یا سلطان یا اسطنبول هبو انجلترا او هزن متفق دسپیک دهش و بوی حکومت مخاطب دمون او ناس تکرن حکومت انادولیه یا مستفی تفگره هم بیجه انادولیه یا مصطفی کمال ناس ندکرن اما جبو هم دريج نکن از بکرتی تشتکی بیجم چون ده تاریخین کرده دهجی و دیه تاجبتی ترکا دهجی گاوا بحثا لوزانه و شر ترکیه و پاروکرنا هم بیجن کردستان تکرن يعني تاني هرمي المسألة تاني مثلا يعني هافريكيا دجبريا نابنا بريطانيا وروسيا شو مازن د جوهرينا سياسة روسيا يجي بريطانيا ده شو رولا كمازن ليستيا قالك جارا مثلا جهنادنوي مثلا أمد بينكو حتى يعني سالة 21 22 ديا مثلا تباشتر زاني تزاني بري ام بيجن 1917 ده بولشويك شورش بولشويزم يجيبو بريطانيا قالك محاولة كركو هزن قيصر بسر كيفنو بولشويك تيك بيشن ليل روسيا بسر كاتن بولشويك بشت ريجا لأوان ولاتن بولشويك قلنا ده بيتر قلنا ده برسا بولشويكا بلي بولشويكا إجا امزان اجا لدربه يوجي شرط نابنا بولشويكا والالي قفقاسيا الروجلاجي جاردن شرط نابنا بولشويكا و اورديا سبيكو تقوتن يا جور يا سرهبو حتى مدتك القفقاسيا
سي حكومات هبون حكومة أذربيجان يا مساواة حكومة أرمنستان يا تاشناك بله حكومة گرجستان يا بولشويكان بله اولا همیشه حکومت مرکاره بیجا یعنی یه برجوازی بون یعنی یه او بون که انگلترا بریتانیا متفقه وان بو یعنی دخواست وان پشکریا وان بکل همبری بولشویکا و یعنی وکی بنده که لقفقاسیای لهمبری بولشویکا لهمبری روسیای بنده که آوا بکه در روسیا یعنی بولشویک دانه کون ایران دانه کون ترکیه دانه کون عراق یعنی دانه کون هرمن پتروله مثلا لباكو باتوم قفقاسيا للعراق لإيران بترول وشغي هاتبو كشف كرينكو قالك بترول هي وهم بيجن آفين قرم بحث كرين روجلاتا نافين دهات بحث كرين أميا يعني يجبونا إنجلترا تشتكي أساسي بو كاربا ريل بالروسا بقريان لأن كانوا دسالي دورا 21-22 ديان ده قوهرتنك چيد به يعني لفان هرسي دولتان اف حكومات هيلدوشن حكومات بولشويك تن دستلاتي هاتنا حكومات بولشويك تجي يعني اتفاقا نابرا تفقرا مصطفى كمال وآل لينين آل روسا آل بولشويكا أساسية يعني مصطفى كمال آلي كاري كريكو أذربيجان وأرمنستان وگرجستان تکه و دست بولشویکا و لهمبری ویجی بولشویکا لنین امبیجن حکومتا ویچاوه قرار کنه زیر و امبیجن 5 میلیون روبله و نظام چند هزار زیر سلاح و آلیکاری مزن به قطر دسر آذربایجان و کافکاس را درباش بین آنادولی تبگار مصطفى کمال بده بی سالا بیسیاکی بقاموستا سالا بیسیاکی ایمان ارسیدا نابرا بولشویکا و ترکیه دا نه کافکاسیا سه دولت کافکاس و ترکیه داشتی ایمان دای نمیشی نل گوری دلی یعنی ارمنیان بو یا گرجا بو تبیرا تا بولشویکا تیسا بو خاطره ترکیه یعنی گلک عرض ارمنستان عرض گردستان کیشته بن دستلاداریا ترکیه تبیرا اویا خواستم اگر من فرابکن طبیعه دخواستم بزن بوش بو کردا چه بوش بو کردا پیمان يعني خواستم وی بیشم خاطر امروز يعني دربوسی بول بله يعني اف تاريخا اشتكي بيجم جبو بينفع كرين يعني جبو كردا نايفع كرين كوتشما يعني انجليزا دفج كردا دفج ارمنيا دفج يونانا بردا چما دست بكر بشگريا مصطفى كمال تفقرا مصطفى كمال كر چما دفج حكومتا اسطنبول بردا يعني اف نقطه كو قفقاسيا كت دست بولشويكا ثاني امكانك ريك لبر بريطانيا ماكو بندا همبري بولشويزم روسا لتركيا ولإيران بقرا إجا لتركيا يجي هذا دبياكو بتفقرا مصطفى كمال را إذا لهف بكا ببا متفق وقالك دا خوازينكو حكومتا مصطفى كمال دبيجا وان قبول بكا دا اف بند يعني تركيا مثلا بولشويكا فقط ورا فيالي فقط بولشويكا بله و لهمبري ويجي طبعا داخوازن بريطانيا يهبون كو يعني ويجي لهمبري كو او مصطفى كمال ناس بكن دبج أرمينيا بردن دبج يونانا بردن يوانكن ومصطفى كمال جي هناك تشت بكرانا اف تشبون مثلا مصطفى كمال يكجي بادشاهي راكر بريار داكو يعني دولة عثماني سلطنات تنبه يعني جمهورية بإعلان كرن بادشاهي راكرن معناه خواه يعني جالي كده او بوكو يعني مركزك كو الدنيا اسلامي يعني جي بقرا جي بالكانا جي بوسنا جي ارناودي حتى هندستاني قالك دفردن دريكو يعني بري خو بدني شعبي خو بدني يعني قيمته بدني او مركز هلدوشيا والهمبري بيجي مصطفى كمال دبو سروكي و دولة نو يعني اگر مثلا پادشاهی هبونا مصطفى كمال تجاري نبونا بريزيدنت چونكي يعني پادشاهي ده مرج نسل عثمانية به ancak sistema padişahi rabe ve şahi karbunku Mustafa Kemal ve Saruke Komari yani amana hemi bit hafkariyam tefgara Mustafa Kemalu Britanya'yı buna neko evbuna mesela tişteki dini beri Lozane halifeti hatiya rakırın halifeti çima hatiya rakırın
çünkü halifeti cardın devletin Müslüman hemi dünya İslami yani guhd da halifeti veki Roma mesela Bu Katolik. piroze bu Müslümana jî halifeti navenda halifeti piroz bu. Gava halifeti li Türkiye rabu li İstanbul rabu halifeti ket bin deste cin piroz Mekke ve Medine ve bajarên piroz şixwe dibin dagirkeriya İngiltere Britanya'ya da bun. Yani ev navend gişketin navendên pirozê dünya İslamê ketin destê Britanya'ya. Yani evana hemû zanebûn hatin plan kirin. İja li ber ser van esasa loma jî yani ji bo ku Mustafa Kemal hemî daxwazên Britanya qebûl kirin û ev tiş bi ciyanê Britanyayê jî qebûl kir ku mesela yani dev ji maf û azadiyên Kurda bê berdan Yunanistan ew dixwastin mesela ciyê ku li Anadoliyê hene yani welatê xwe hesab kirin dixwastin têxin bin destê xwe alîkarî ji wan hat vekişandin orduya Anadolu'yu em bêjin zora Yunanistanê bir ew têk çûn. Li alî dinê mesela ji bo Ermeniya heta yani di tarîxê de nîşan hene ku yani Britanya ne ku tenê yani piştgiriya Ermeniya dev jê berdaye piştî ku Ermenistan bû Bolşevîk Britanyayê nedixwast li alî Türkiye otonomî jî bidin Ermeniya. Yani ewan digo Ermeni eğer li Türkiye bimînin otonomi bidin wan ev Ermeni çavê wan tim li Ermenistana wî alî be. Ermenistana wî alî jî kiş Bolşevîkin, komünistin. Loma jî yani dev ji piştgiriya Ermeniyê ku li Türkiye bûn berdan yani daxwazeka ku ew otonomiyê bi dest xin hek bi dest xin tune bû. Devê binê jî Mustafa yani ji li hember ku yani Britanyayê û müttefikê din tevgera Mustafa Kemal nas kirin. Mustafa Kemal jî yani hem ji daxwaza Britanyayê hem jî ji xwe yani daxwazên hedefên wan bûn jî ku yani Kurdistan ew beşê mezinê Musul mesela ew beş têkeve dibin destê Britanyayê de bimîne li ser wî esasî li hev kirin. Tamam. Yani ev hena ma piştre em veger bira em zêde ez ew nekim belkî em nekum yani kutin persimek pedin gerek spas bu bersiveke brastî jî birê rêk û pêk zanî bol pirseke bisay yani gelî rêzdaran gelo divê peymana Lozanê da mexsûs behsa mafê Kurdan hatû bikirin û gur cenabê wa yani ji ber çi wekîlên Kurd Kongrê Lozanê da nikaribûn dîsa yani bigîjin encamê baş yani kî bûn kî beşdar bûn navê wan eyana kî bûn yani femdariyê weke berjivandiyê ji bo Britanyayê Tirkiyeyê Kurd qedengî Kurdan nedada bîstanê divê konferansên da prês halûk kerem bike da Belê spas silav birêz bela Turkî Xan Kek Murad û gerek spas bû berdarbûnê. Divê ez serî da bêjim tedît Kek Murad çawa otomatîk û bi detayê gotin ji ber ku gelek xweş gotin rastî ji ber ku lêkolînere hostayê wî îşê ye. Ez beşdarê bername te dibim ne wek dîrok zanekî. Lê wek her Kurdekî normal divê van tiştana bizan be em bêjin mesela divê her Kurdekî xwediyê doze û Kurd e û azadiya miletê xwede divê vê dîroka reş bizan be. Ez jî ew qas dizanim tu loma beşdarê sohbetê bûm. Belê kerem bike. Berku yani Lozan zincîreke hişke mezine ew tune stûyê me dest û pê miletê me pêk lêdane û heta îro jî dewam dike. Loma mühîm e. Li gor raya min mesela pir serpirsa te em bêjin Lozanê da kê hebûn kesî ku nûneriya Kurdan bike hebûn tunebûn elbet tunebûn. Tiştekî gelekî acêb e ku Türk dewleta Türk
بتايبتي مصطفى كمال أوقات شارزايا قال لك حلين مازندك وقتا للوزاني سرويري يعني ريبابري دelegasyon İngiliz وزير دربای بريطانيا كردارا داوا اوتونومي يعني سرخابونید که مصطفى كمال دبیجه به اوی دنیا گوتنه اسمتون دبیجه کرد و ترک یک ملت هاري دعوة اوتونومي نوكم كرد بالي بدون كردات يعني ذكر بالي دبي یک ارقم دبي فرقان تنه دبي اوج دبیجه اوج دبیجه نه دبیجه قاسی ازانم کرد ملتك جدا زماني إيرانية عارف عاداتي وانا كلتورا وانا قال لك جدا جا تركا ملتك جدا دبيجا داينز بيجا علاقات جنوب ميران رولا جنان جواتي دا يا كردان وتركان قال لك جاب جدايا تفا كمال كبت تنقاسي وخبر او اسمعتوني خبر زاني مثلا لو زاني حيش مع دومكر سالك بالي دفتر سالك دومون چهار پیچ کنفرانس چی بود بله حیث معان حتی گارانتی نستان قول نکرن اوشی زانم بله لتركيا او دكن يعني دبينا برا وقت نقاشي لوزان تنكرن تركي برا بلانان حاضر دكن حيلان دبين غيان دبين مصطفى كمال ببرا او ازواتي خبردم كركام زاد باز تشيك اوف بقرب كريم كوبي باخو بندي ام بسكن بندي فوزي ام طريقه بدم بالحتى خالوختي بله پیمان لوزانه د بی 20 ماه 11 1922 لوزانه دست پید که چند ماه دکشینه یعنی دکشینه حتی 14 شوبات 1923 یعنی اردش پیشی یه پیمان یعنی کنفرانس لوزانه لوی داره حدود مناقشه کرن شرط اندن مناقشه کرن لتیل داره که لور راد وسته نفبره که دیدن لورد گورزون طرفدار دنی هر کس دچین ولات خو اسمت جی به هیئت خو و تی ودگره ترکیه تی حکومت الى انقره دبینه پیشتر مسئله دچ مجلسه و هنه گوهرتن دنی دبن جارن وگره که ایجا طبی از گوتنا که خالوق نبرن وای وگریا برای گوتنا خو بردوام بکه پیشتی وی اسکرم هی بربیچافتر وان مثلا دوان قناغه دا چی بونه چی نبونه اگر امکان هبه از کار بم بیشم بله سپاس امکان روی هبن جبرکو امکان دوی دست زانا دابن مثلا تقاطع امي بهفره امي هلدن امي بگینن قناغه وی بله گوتنا که سرحدی دبیجین هورگلی بله هورگلی المسألة أنا بله هورگلی المسألة أنا ستونين مسألة أنا مهم أنا إن لوزاني وقت من نقاش هاي دكن يعني السر صعوبات دكن هلبت جرنا دتايجي قالك مهمن ليه هز كرتي برسوا برسات وهابدم مصطفى كمال رك مراد باسكر إني نخوجتي مجلس أنقرة دا جي دقنا تدبير كي دقنا غازي برلمانترين كردكن بله دبيجن وارن أبكن دبيجن وارن مجلسي جلو بابكن كردي جلو عندكن يعني قيافتين قلغي محلي جلو عندكن شو عندك ارتستياتك مصطفى كمال خافن اللي قالك قالك دالك باز بوي بله مثلا او دیا باقی گسا مصطفى كمال آنی الجام خو قیمت تای جبور کنشانی ولات این اروپایی ده پاشی او دیا باقی هم زنن او کرن کشتن یعنی به حیله دک دولابان دا کرد نه آماده بون وک وانا بزن بن
siyaset çağı tekirin, propaganda Yani çağı zanî navon tekirin. kêm bû yan cirbandî navon kêm bû. Belê gelek sebeb hene. Dwarê dîplomatîk da dwarê siyasetê da. Belê di her warî da em ji Tirka kêmtir bûn. Çima ji ber ku dewletek ava wan xas ava bikin ser xirabeyên dewleta Osmanî dewleteke gelekî mezin bû, împaratorîke mezin bû. Hêz bû, bezin bû, devlement bû. Li sê parzemînên dinyayê hukm dikir. Belê, belê. Ji bo wî jî tabii yani meriv dikare niqaş bike, bizanbe sebebên sosyolojîk, sebebên paşdamayîna Kurdan, helbet ev tişî sebebeke ku lozan pêk hat. Eger Kurd Belê gelek spas. hazir bûna, Belê, eger îro siyaset zanên me îro wekî wê demê hazir bûne dibe bikiştina encamekî. Rêzdarê hêja fikra ve protokola ku van devletan îmza kiriye hûn ji bo wê demê çawa diderxînin yani çawa ne naka ji wê îro wekî em mêze bikin protokola wana îmza kir hûn çawa difikirin gelo çawa diderxînin kerem bikin kîj we kerem birês Murat birês alo میکروفونم ببو nabê dengê min از آن دنگم ته نه erê dengê we tê bi belê bigot protokola ku van devletan îmza kiriye hûn ji wê ji bo wê demê çawa diderxînin kerem bikin توی گرک مداخله نکی مساعده بکی الگورک زانبونا خواه گلک تشتی من کو اد بیجم من الهندرا او کرنه کو یعنی ایرو گلک دیروکناسن ترکا کردا یدنه جی بحثا وان ناکن یعنی دری بچکی مرا بکه یعنی گلک جرام تشتی نوجی دبیجن دری مرا بچکی اگر امکان هبه از کاربن وان تشتاجی بیجم پیمانا لوزانه جبو مرا فهم بکه دوی مرا بحثا میثاقا ملی بکه میثاقا ملی چی بو یعنی sonda milli وکی دکلاراسیونه که بو وکی بلگه که بو د پارلمانتو مجلس هری داوی یا عثمانی ده یعنی دولت استانبول گاوا بریتانیا استانبول اشغال کرد و بریار دا کو پارلمانتو یا عثمانی هلوشینه و جوینا داویده پارلمانترین یعنی مجلس عثمانی پیمانک سوندک خوارن پیمانا ملی سو میثاقا ملی جرته گوتن دوی میثاقا ملی ده یا کو ما علاقه دارده او بو کو اوانسون خوار کو او ملکن عردن کردا و ترکا به هبره بمینن جبن دستا بین رزگار کرن یعنی شرط وانی هری کم او بو کو داخوا زمان او بو کو عرد کردا و ترکا لبن دست ولاتن کو داگر کرنه و لهمبری عثمانی شرکنه بن دست وان دا نمینه رزگار ببن دی چرچوا دولتکی بین باهوی ایجا گاوا ام بحثا میثاقا ملی بکن وی چاگه دگوتن ولایتا موصله نوکی ایرو بو ولایتا موصله یعنی کردستان باشور همی یعنی چونکه یعنی عراق بخواه سه ولایت بو دگوتنا ولایتا موصله ولایتا بغداد ولایتا بصره ولایتا موصله سرانسر کردستان حتی هنک بلکه الجزائر هنک منطقه عربه جدی گرستار خو یعنی کرکوک و موصل و هولیر و سلیمانی کوی چاقی دهوک هگوندک بو ایرو بیه باجاره که اوجی مزن ماشاءالله اوانا همی یعنی باشوری او موصل دگوت باشوری کردستان ام فهم بکن آدنه اف اردن کردستان سوریه که آنا همی دبن دست رژیم سوریه دنه اوجی تشارچوا میثاقا ملی دبون یعنی جغینی او اردن دبن حکومه دولتا ایرانی ده میثاقی ملی همو اردن کردا حساب دکر کو گرک بهوه ببینن ایجا گوا هیئت ترکیه چو لوزانه پارلمانتا آنکاره حکومت آنکاره سوز دا کو میثاق ملی پاش دا گاو نیاویتن لید مناقشه لوزانه ده حتی بیستو مگوچه حتی
4 شباط 1923 او مناقشه کو بون فرانیا وان داخوازن کو هيئه دني يعني بريطانيا بطابتي كر ومسلجي تيدا ترك راضي بون کو اوانا لدرواي پیمانه بهلن اجا طبي شبو تركا شبو تفقرا مصطفى حكومتها مصطفى كمال بروبلمك ما زنهبو يكشي چونكي يعني ميثاق ملي پر تشتكي بيروز بو جبو همي جلان جبو بارلمانتران جبو حكومتي مثلا كردا وتركان ده اللي قاوا هاتن كو ويد خواستن شوى يعني سوريا بري دابون بيستو يكيده يعني وكي بيجي مؤقتا ما يعني يقول يقول لي كركربون لي بطايبتي موصل خواستن بدن اما راست راست نويرون بيجن كو يعني امي بهلن او هاتن قاوا نافبردان لوزاني و اسمت وغريا انكري هاتن جي بارلمانترا قلتن كو يعني وها خويايا ما قالك محاولة كريه لد مثلا موصلة ده ام وان ام لهف ناكن اگر ام اصرار بكن بيجن بي موصل نابه اي شر نابه نامه دركبه و ايروجي الروش قالك دجوارة ام نكارن شر بكن بله هنگی وان فقط امي نلهف كري بهيلن يعني شوا نلهف كري بشتر امو انجلترا امو بريطانيا امي في مسألة دناف خوده يعني چارەسەری بکن اگر نبه باشی امو مسألة هر جمعیت اقوام يعني یکیتیا ملتان اوه چاقه او وک یو ان بل ایرو هيا وك جمعیتك اقوام دقوتني يعني یکیتیا ملتان اوه وقت برا بهوي هروي دري املوي دري حال بكن اجا اول تشتا البرلمانتو يا تركيا مناقشه بو يعني قفا اسمت هات وقوتكو يعني اوانا ناخوازن موسلي بدن وامكارن موسلي بهلن يعني نحل كري بهلن بشترا درابنا قد حالكن لأم بيمان اللوزاني بي موسل ام بيمان جريدن فبقابا وها قوتن اولي بارلمانتر بكرد وتركيا خواه هميل هم بردر كتن يعني پر راكسيونك مظن نشان دا خلقي بارلمانتران بشترا مصطفى كمال وحكومتها خواه ترك قانع كرن يعني قوتن كو ام اصرار بكن كو بيجن موسلجي دناف ده يا نا قرا ام شر بريطانيا يبكن ترك راضي بون مجلسه ده ترك برسا موصولي هيتن بوش بات دامك دامك كو غنر دست ده يعني نغوي شرط شبيا اگر مكانجي ببورينا دبريد دم دما من برنامه بو در حاضریا خود دیش بو برنامه پیمان لوزانی من جیکی خوند وکی اردوغان سال 2016 ده گفته بو اگر امش مساق ملی فهم بکن بدمی امش بر بسیارتی خواهی سوری و عراقی فهم بکن همه ساله داخلی که داری بود امی دم کرد بچن شامی و مزگفت امویان جی نمیش بکن و پشت اردوغان جی سرو که به دولت بایجلی جی گفته بو کرکوک پارازگاه 8 دیامینه و موصل جی پارازگاه 8 سیامین یا ترکیه نه يعني پشتی وان گپان ترکی نهاد هفته ده يعني یک افچو امپراتوریه که عثمانی خود بینه و اردوغان خود چه يعني سلطان ده بینه هدی عرض خود زرده که يعني بدگری نه بند دستل داریا خود لانو بینی عرض رجوای سوری يعني رجوای کردستانی عرض حتی گیشت عفرینی جی عرض گیشت يعني آرمان جی خود دینه سری راسته طبي او مسألة الدنيا مرة كارت دبي فراتر مناقشة بك يعني برا تدبيجي يعني او قاوا دتشن فان قاوا دافيجن وداقر دكن راسته بحثا موصلي دكن بحثا انك بيمان دن دكن انا داس موصلي برنامج يعني الدنيا ده يعني بتشكيجي او شوفن او خاباندنا ملته يعني مثلا از بحث بكم بيمان موصلي مثلا كرد الهمبري تشقا درت كفن دبيجن ام قبول لكن جي بپارلمانتو یا ترکیه بترکا پارلمانتری ترکا دادن قبول کردن که هیئت اسمت بی موصل امضا بکه او هیئت ودگره دارن وی داره بی موصل امضا کن ایجا گاوا امضا کن امضا ده وی وقت تی بوتن سر مثلا موصل بیشن که اگر هندره نه مهاده ترکو بریتانی لهف هاتن لهف ناتن برا مثلا هر جمعیت اقوام طبعا بشترى يعني كونفرنس ما بين بريطانيا وتركيا تشيبول اللي هاف ناتن
پشت چو جمعیت اقوام هیئتک چیکر یعنی یکی بلژیکی یکی پولونی و یکی سوئدی هیئت چیکر هیئت بری چو حکومت استانبول یعنی حکومت آنکره حکومت انگلتره لندن و حکومت عراق کچک 21 ده عراق جی آوا بو بری او دیتن داوی چون مسله کرد دیتن هاتن ایجا راپورک چیکرن دابا هیئت راپور چیکر جمعیت اقوام را گو اگر براستی ام بنرن لعسل و فصلا اف در دورا کردایه و دبی ولاتکی سربخوش بو کردا بی آوا کرن هیئت گو لی گوتن روش ایرو ری ناده اگر دبن مانداتریا بریتانیای دبن و بشرط که بریتانیا حق رسمی منطقه کردا يعني دورة سليمانية كردي بك رسمي مكتب جوانا بك بوي شرطي برا موصل عراقي را بمينه يعني هيئة جمعية برسي فاجرين بقولينا برسي جوردن فاجرين معروف برسا كيف برسا يعني تماشاونا كي يعني رياض هذا برسا قصة قالي رزدارن برسا منش بو حردو بريزانا يعني بربوية قالوا تكشونا كردان دا خينجي ببختيا ولات أوروبا ودجمناتيا جنارين كردستاني رولا خيانتا هن كردان جهابو اف برس وجوا يعني خيانات كردان جهابو نت دبي بيمان لوزاني دا كان قطعة مذاكرة يعني خيانات كردان تيجي أكيد هبو أكيد تنبو مسألة كجلك مزنا أو أقدني ما أنت قارن جلك دريش ده خيانات كردان هبو ما بيسا تكرار دكين براستي بله كلام كيك خالوخ كلام كيك خالوخ تاك كيف ده إنكر يعني أزنال دجمكو كم خبر مش بركو كيك مراد سربان تنا انسيكلوبيديا از البي تشتين حالي حاضر چه تأثیری سر جرامه و پیش رو جامعه دکه توی بری خودنا باش کل تاریخی میزد کن لوزانه اگر ها بجی درسان بگیرن هر سر پرستاته مثلا خیانت ناو کردن بخواه مثلا بری مبخواه شخص من دیاب آقا من وقتی زف پیس قبول دکر من وقتی زف خاین قبول دکر لی دوی من رالیست به پی مرول عرده به او روشا کردستان یا وی چاقی بنکاری بچاوی ای رو آنالیز بکی يعني ممكن هناك انسان ضعيف هناك انسان بوي باراج يعني جرك بله بفهم يعني هناك انسان كان ضعيفين نشاندن نظام بن مخابن ما مستوى ايلوجي كاسين بس هنا نهار université تمام كنا زانن اللي دي سخيانتي خونا واندونه نا باشتباشات هف كاركتري مدونه ملاتي مدو يعني كلام بك أصلاً سالني قلتنا تا بيجم يعني نهاجي بالي نهاجي قالك أو تشيكو عم تجني خانات مسألة ترن أو تشيكو عم تجني خانات بو 7 سال بري 7 سال بري عم تجني خانات بو أو أي خانات تاعا أورغانيزا كري نبو أري شاشي بو وري بيجي بقى شاشي بو وانا يعني شاش جواتي زميني ويتشتي هبو يعني سروك عشير بو بي أري نعم فاندوري أري او يعني هكذا محلي تخوزا بهيزكي مثلا عشان اوي كره كمر الكور تشافي وي شاغي اللي مزب كنب تشافي له لي تشتي يعني تشتي خراب هلبت تشتي 7 سالي ام جبات اخوي روش اخوي وقت ملت ام بنيرن قالك تشتي باش هنا يلو قالك تشتي خراب تر هنا يلو باش ترجي هنا خراب ترجي هنا يعني وقت سالي تريد بها أسباب هبرة دشن حالي حاضر ليه راس خرابي وقنجي ليه مثلا برسال لوزاني يعني بندس كنا ولا تيم آخر كردستاني كتا نوا كمرا نو يا ترك بله تشتي كوي دوان سالي در باس بودا وان نود سال نزگی 3 سالیه تكرن حمو انجامين لوزانينا بر
از جار انجام لوزان کردن وگرن ترویا دستوراته کرم بکه مثلا خانه کردن نه یا سرکه در لوزانه دا مثلا خانه به حزبون ولی از دوستان نبینید هر تشت پاکشانه که وی هست یعنی یا پاشخانه که وی هست سربوریه که وی هست نه مثلا گوادنی نه بساوی کردم نه تترسا خدا خویا کردن او دولت ترک جاره کردن خواهد عرضی خوب ببین دولت عثمانی اصلا دیاره اگر ام روشن نو ام رن فهم بکن ایکو سلاح چید که روسن ایکو تکنولوژیا وی ها روسن امریکایی انگلیزن دولت فیز براست تابی ترکیه که اگر بخواهد اجی نکاره بکه وانتشترا پیک بینه او کردی نه و کردین برینه ليه بس بالي كردين بارينا لي تشتك برسك فو هي قال ريزدارون يعني بشتي هر شهر مازن نابرا دولت سركفتي ودولت تكتشو هر دام يعني بيمان اشتي هواتن تنداني نفسه يعني بشتي وان بيمان قالك دولت بندات بن سيدوري خان يعني سينوري وانت نگاستن هن ملات بندرس بن هن ملات سرد كبن چقاس پیمان تی بیرامه وک پیمانا قصر شیرین 100 سال 70 دا پیمانا سایکس پیکوت پیمانا ورسالی پیمانا لوزان یعنی تی خوازم بیشم که هفدانا هزین جیانی یعنی سات بیشن جبون نکرنا پیمانا سایکس پیکوت و لوزانی هیا گلو ام چوبت کارن وایم پیمانا تیک ببه یعنی دیرو که داست بیشم که یعنی دوید ویز پسپورین سیاسی بیشم که ایرو جبونا کارتان در فته که دیروکی هیا که داوی بدن وی رفش خراب و پیمان و لوزانی جی یعنی هلدوه شب دی یعنی کرد بیت چه بکن و چه و افرش بگویرن یعنی کردن نها کردن ایرو کردن یعنی عاقل خاندی دیپلماتیک سرکا ام چه و تکارن هم بری وان پیمان شر بکن تکوشینه بکن کردی کره بخوا پرسیوی بتا دست در بازی پرسیتر کره بکن کیش بکه که مراد کرم بکه ولا نظام انا مرقره چی بکه یعنی گله درته چونه پرتن من خالگور موسلی و پیمان لوزانی حاضر کربو بس دیگه متونه برکه خالوق او بله كلام بك يا بريطمان بله يعني يا من بچاوی دیروک زنه که نه جاره کدنی تکرار دویجن بچاوی سیاسی روشا ایرو او چه کت دویجی ام چاد کارن پیمانان تک ببن اما پرسه که براستی جی گله کی مزنه پیمان اگر ما بستم پیمان لوزانه به شکو مواد نوان سال نوت سالده من کار بو ام تک ببن ام کردن کردستان باکر من کار بو ام تک ببن ده پیمان لوزانه ده هنک خال هنه کد کار بو بچک دری وکش بوی هنک امکانان بوی کلتورا کردن بوی زمان کردی ام خال هبونری پیمانی ده هبونری چند تیوسا ضعیف او هنه يعني من قربو حتى من قربو اموناجي باش بكار بينين ابجي بداخر ما يعني نا شكل جا اوي معنا جا تلفزيوني معنا جا زرايم قولي معنا مان سنان نقاش تكن مثلا لوزاني ام نقاش تكن لي ام قال نقاش بكنجي كا ام كرد روشن بينين كرد تغيير سياسيه كرد چقاس شارزا بو چقاس گاوا ويتن باجي برسك بسري خويا بله كان اكسبوز شوي تكبرنا انا از خازم قلت لها ما ادريش بلكي كلامك هذه نا تكبرنا بيمانان بيمانان بري ام او من ام بزعم الريا خو ببين دوربين بن وقت ام بيمان عندشن ام سريدا نيلن بيمان خراب بن پشکرنا پیمان اندوی معنی دا یا لوزانی کرتی از بیجم من کاربو هم بکن مثلا هیزیه هیز قواته اگر تب قوات بی تین نهیلی که پیمان جی خرابن اگر تب قوات بی پیمان خرابه جی تیوی پیمانی برزینی پوش بکی بدیالی کی یعنی همو مسئله اوایه چیه یعنی هیز چیه هیز
زانین حشمندیان نتویه بری هر چتی حشمندیان نتوی اتفاقی یگرتنه به اریتو نده دولتك تفستل یگرتیه به اتفاقه به نبسا باتفاقی بکاری تشتگدن علی اتفاق پیشی زانین شعورا ملی یعنی کرد بزنبن کرد بزنبن که خادی ولاتکی گلکی هیجانه ژئوپلیتیکایی سر عردی بن عردی ولاتکی حتی تو بیجی به برکته و کلتورا کردان هیچ تاجی تاریخ خود نزانن جبر کس اول نب یعنی هم نتیجه انجام لوزانه و بندستی کردان هم جی نشارزه بونا ما قاسی کل لازمه من نکار بو ام ملت کرد بین سر و راده و درجه کرد بزنبن که کینه خادی کجان ولاتینه خادی کجان دیروکینه ترکا ام کرن وی حالی که ام جو کربونا خوش شرم دکن نه به میلیون من کرد هر بله ارتقازم سرگلی گوتنه تا يعني زيدا بكم دهان سال پشتی پیمان و لوزانی باشوری کردستانی کردان ستاتو یا فدراسیونی بدست خست نبسا دیسا بنانی لیوان پیمانان و 25 ایلون 2017 دا ريفيرندوم سرخابون هریم کردستانی هاتل درخستن و که نوت 3 سلفین گلی هریم کردستانی گوتن اری سرخابونی را لی جیان خواهد آلی که کردستان ما تنه جیان انجام ريفيرندوم قبول نکر و يعني ونشوفوا ويا كده درخينا حتى كان قالوا امريكا اوروبا 200 سال ده بوزيسيون ده خيال مباري كردان وبقويره يعني حتى كان ياسا يعني انا قادري ما ذكرنش قالك حش شرواني ما ذكرن بس ما ده اللي كان بجرا سرخابون دات كبا هولي همون باش تاخذ ده كردان نقول نمره رازين كربك كيش ببرسيله بده از كرتين كلام شاكي بالمستر اويش بركو ابجي يعني بونا ريفيرندوم يجي اگر تخاطن چن قلنا بالكرم بله نا ديروكا روسا خانديه وقتی روس جي سلسله 16 حتى نها چاوي اونا لبحرين گرمن يعني چا روس پیوی آرمانجا خونه هر وقت ریا وناج کردستانی بر به خلیج فارسی بر به بحر سور تم خاصنه بکن دستی خواه بله تاریخ دا گلک جران حول دانه عثمانی را شهر کنه و شهر جهان یکمین دا جی به شکل مزنه کردستان باکور کرن بن دستی خواه حتی بیتیسی حاتن اگر شورش اکتبر نبیا روس و بگیاندنا بلکی سلیمانیه بلکی کربلای و حتی کندوا فارسیجی یعنی خلق نکوری باوی کسیه دل ولاتکی کردستان ژئوپلیتیکای گلکی مهمه بنی آخوی دا پترول هیا معدن هنه و چاوی هر کسی لیه یعنی امریکا يعني جبويجي او مثلا امريكا ولا نابجه بدرك كرداي قالك باش هي وجملاتي حزدك فداكارن ورفرندوم شيكر كردان سدي نود السير رايدا ولكن ديمقراطيكيا روجاواي قالك قيمتي دنا هل بجارتني رايا انسان رايا خلقي لي هرجار ناس وصنابو براتيكا ما كردان دا وصنابو او شهر دوام که چاوی امریکا جلیه روسیه جلیه و چاوی ترکیه جلیه جبر کرد مسلمانان اوکراینیان جی سونیه اب امبیسی وانه یا امپریال یا دولت امپریالیست رسانن تایوان اذا تنقي وقت خلاص باجي چنگ گتنا بیشم یعنی از دیس پرسپکتیو که بورات از نکو متى فكرة يعني بولم دكشي يعني وقت ما بيش دخلنا يعني وقت تهيا بين قد دقيقة كي قالوا له يعني بيجيك نها 7 سال فكرة وا 7 سال بيستياكي دبب تقرب بس 7 سال كردا يعني پیش بینی و چیه گوری و دبی پولیتیکا کردان چابه وکی 7 سال بيستياكي دام بگیجن يعني انجام کی باش بو ملت به کرم بک برز مارود بله 7 سال 21
بدرفت خوي يعني كدركتنا ميدان اي او شرط وامكان كل درفاي كرداي سرويه عرضه پیدا بونه جيقول لغور دورة بري يعني لغور دورة كو انا ما بحث كريا دورة لوزاني ودورة شري بشتي شري جهاني كو يعني ملتي كرد تاني بو دنيا سيستم الدنيا همي اللي دي جي ويبو كو يعني كرد بيجين دولتك اخوة لإيرو سالة بيستو يكي دا درفتين كو پیدا بونه كرد كارن بيجين هنك ما فين خواه حتى يعني كاربون بلكي بيجين البرچكي با يا دو برچابه بيجين دولتك سر بخواه يا حتى درجة كونفدرالية ده دولتك كرد يا قيمتها وي لسر روي عرضي هبه الهرمي هبه ليه دبي ام كردجي يعني مرا بخوا تنبه مرا بخوا درفتن كو دنیای هرمي پیدا کربه بکار نینه نزانبه کنگی مداخله بکه کنگی درفت خو بکار بینه کنگی خو پیش ده بده کنگی پاش ده بکشه کنگی تاکتیکا بکه استراتژیاوی چیه گاوا مرم نزانبه درفت ورن لبر مرف وقت سفره که حاضر بنیجی مرف کاره برا بینه يعني روشا كردان مثلا از بري 2 ساله حتى بري 2 ساله كو كركوك و موسلو او كردستان باشور بوان عرض خوي همي كتبوا بندست كردا لروجافا مثلا همي كردستان روجافا كتبوا بندست كردا عفرين وكوباني وغريسبي تيدا حتى حسكيجي تيدا حتى تشوبون قالك دفرين كو عرب لدجين بداست خستبون هريما بترولا لسوريا هي همي كتبن دستي كردا وهريما كردستان كو بترول كركوك والموصل الجرميانه هي كتبن دستي كردين باشور كردستان باشور وكيدن مثلا او افن دجله وفراتي كو براجا موصل براجا كو بي عراقي خدي دكه بافا خو انرجيا خو يعني بي جيان العراقي نامشه لسر فراتي جاردن او بندا براجا سدا لسر فراتي كد دستي كردا يعني كرد جالي بترول اخوي سر عرض اخوي جالي افو انرجي كد جيشت النقطه بويا وايكو بوتين تي بيرا من وي وقتي غاوا دو كونفرنس كا سر بترول خبردا جبو هيزين كردا غوتن رولكا كردا يا استراتيجيك سر روي عرض پیدا بيه يعني غاوا مرن نقطه ورا نقطه بويا واي زيرفه كا هري بلند تاريخ كردستان ده مرف نكاربه كردستان اخوه ويا بباريزه مرف نكاربه مثلا باشور و روجافا بهفره يعني نشفت بهفره هما بدون يك ولاد كاربون مثلا بقوتنا بيمان عسكري دنا خود ببستنا بيمان دن ببستنا ين تجاري كردستان باشور غرق مثلا بشي اخانته تده بهاتنا پوچكرين همي يك بونا كركوك و دور دني قيمتها ولا استراتيجيك بهاتنا زاني بقوتنا كو يعني بخوينا ما بجاني ما بحمي كشتنا ملتي ما بجي غرق اموان دور امكان استراتيجيك نخرة دست دجمن اگر امها بفكر يانا ام بهاورا بونه يعني باشور بهاورا بونه سر اساس ملي وباشور روجلات جي بهاورا بونه سر اساس ملي وباشور روجلات وان دستكفتي خوين استراتيجيك يه بترول يه انرجي يه آوي بگيان دانا هف وبيمانك ببستانا بگوتانا سر روی عرده کیل ما کیجان پرچه کیجان پرچه ایریش بینه سره امی پرچه دنجی هرن آلیکاریا وان يعني یک هجومی بکه ای باشور هر آلیکاریا وان یک هجومی باشور بکه ای روجاوا هر آلیکاریا وان پیمانک ما و هبونا باور بکه کسی زوب ندویر بو کرکوک تیخ دسته خواه کسی ندویر بو دسته خواه روسیا امریکا انگلترا ویزوزو قبول نکرانه که هنک عفرینی و سرکانی و کرکوک مذاکره تیخن دسته خواه او پترول و انرژی و او سد و او آب و او هموتش ایروش دسته کرده در کتن یعنی سال 21 در فتا ددما اما دوی امجی زانبن وان در فتا بکار بینن لی مخابن يعني ايمن بخود ام راستيا خوجي زانبن ام راستيا خو نزانبن ام راستيا خو مناقشه نكن ام راستيا خو جملتي خو نبيجن ام راستيا خو شاشتي خو راس نكن
ام نکارن یعنی ریا کان میا باشتر بدن برخوا همی بد تفسیرن همی را دنگ خو نکن بیاره گام ما تشته بدنگی بدنگی پارتی رخنه کن هوچ هاد نماشوها دوی یعنی شاشتیا نک اما شاشتی چه بوجی یار بکن کو ام کاربم بچن یعنی طبعا دبي مرف كوشينا ملت كرجي وتي كوشينا خو بردوام بك اما مخابن مجالك درفته مزنج دوس ولا فرده مجدخ درخستنا ما بخاطر درخستن يعني مثلا نكارب امريكا وروسيا ادنيجي جوه بدن مو فياج دستي مدرنا كما لما بخاخ وخست حالك يوهاكو جمن نترسيان قيمه ندان ما قيمه زياده دان جمن ما او درج دستي مدرختن يقابل سرقلي قلت نتا هيشكا جناب تاقوت ياجي راستي كتا بيرا من يعني كان ديروكا كردستان دخينيك ديروكا كجالك دجبار خون ريتني كشتنا تالان كرنا يعني بشتي هر بيمانا كردستان بو چار يعني چار باش ونتابع يعني يا جرينك چيه يعني قالك ستام قالك كرت هذا كرن وجرى نوسوي سبورتن دولة الترك يعني إيران عراقي لملات قد رافش قبول نكر وتمتك وشينا خوش بود أسخصنا ما في خبر تود كداقة وكا ميناك أمهلتن بشتي دو سالان بشتي مذاكرنا بأيماني صالة بسبنجان دا سرلدان الشيخ سعيد بيران دا سبيكر صالة سيدا عزان أسد سيدا سرلدان آغري بيكات صالة 1987 سرلدان سعید رضای ترسیمی پیکات بخوابن از سرلدان شکستن یعنی شکستن خارن همو سروکی آلیگری وان هاتن شهید کرن حتی ایرو جی مقبره وان ندیارن اف چه بوش برکو هر دبرکیش يعني تاني شرط شو جناب تاجيقوت اگر ام ببنا یک مقوات خو بکره یک امید کاربون يعني هر ما کی چک چت گو بعد کارو چه حالی کاری بیاری بکره اونها جی سر پیمان و لوزانی را 27 سال در باز بن يعني ترکیه دی سهفدان خواهی داگر کردن باشوری کردستان بردوان دکه و هر چقدر سال در باز دبن گلی ریزداران يعني بش پیمان و لوزانی دیسا يعني سالوگر پیمان و لوزانی زوز و کردن دیاسپورای پارتین کردستانی نوندری سازی دزگه رفشن بیری مشت شد کرج لوزانی حتی سویسری مشت پکتینن که جیان بدن فهم کرنه يعني بگینن حتی نونری نتوی یک بوی درق رفش کرده و کردستانی داویا برنامه ایروین از خواستم جواب بدم کفشی از دیسا بدنوه بشتی امضا کردن پیمان و لوزانی ترکیه عراق و سوریه همو هزی خواه يعني همو هزي خاص سياسات انكار يعني كردستان انكار كرن زوداري دون كردستان و ادزانم واقعی چرخا دیرو کی چاوت ویژن يعني يعني چرخا دیرو تصوره و گارتن چت بن و چرخا ملت ماشي از باور تکم هیوی تکم ابشي بسوره و کرد يعني روش بروش باور دوی باوری دامه که ببن هزه بعد جعفر رجلات ناوین و جیانه و دبیم کردی دی شاشیان نکن و دوست داشت بینی خال شهر جدا بکن اگر یعنی اگر دخوازن پیمان و لوزانی نو نبن چه گرک ببه یکتیا مهبه یعنی یکتیا در توی کرد هبه وکی به پیمانی تک ببه و یکتیا یعنی همو پارتی سیاسی بر بسیار بوده پس اپل دانه چاور نتا یعنی پشمنتی ها نتوی و درس دیرو که بزانبن کدوی پیشروشی دایم جاره کردن ظلم و زورتاری 100 ساله بیستان امیدوی دوباره نکن یعنی بدنگی و به هلوستی ضراره که مزند در ملت ما هر کسی که برزدار نجا کرد یعنی هر کسی که کرد خوازی میر به جن به کال به جوان به گرک امکد خواب بکن ناب خبات به خدا نازادی ملت و اگر گوتن و هبن کرم بکن گوتن خواب بیجن بریس حالوک باشه بریس مراد و هم ایده برداوی بوده چون گلک از گلک جوارازی ما گلک تشت نو از بیا حسیام و گلک بابته که خوش بود نیری نامن نظام تبشم و نواچه و قبول کرم بکن گوتن و چنه و چت خواست بگوت بیجن اون گوتنی ما بتایبتی تر لوزانه برسام ایرو لوزانه يعني حمو لوزانه و دیسا يعني حمو پرسین کردان حمو پارچان
بالديروكي ومناقشه كرن هلبت ممكنه هلبت مرود كلامك ولازم اجي لي انا برسام مايلو برسال لوزانيه او تشتك الضويده تاغو ام تشابكن جاكن لوزان تكرار نابن بله اكيد اجي تخازم برسباوي وهابدم نا كرد كرد بلكي بيدنگنين لي كرد شاشي بدنگن كرد شاشي بدنگن شاشي دنگن تبني ده ام بس تركيا يتكن لوزان يتكن انجامي يتكن وحل ملاتي خدن يعني كرد اسيميلاسيون شرقاوي قال لك زود زبره قال لك بيشتا تشيا كرد ملاتكي اورغانيزاكرينا قاشونا غرافي برهابيني من هنا كلا صوبات كده قلت كردن تركن اجا الجور كردا قال لك اون قال لك نازانا قندين نازانا كرد حمو بوليتزابونا ايه باش مالا قضيه هذا كرد بوليتزابونا لتشا بوليتزابونا ها بمليون كرد لبي سياسه كده تشين كل سروكين وي وكا اسمت انني لوزان خبر دادم اسمت انني بي كرد ملاتكي اصيلا لي اوانا او تركياكن اگر هون سرکابونی بدن کردی داوی ببین کلونیش بوی مثلا روسیه کرد ملتکی اصیل و بلندن حیفا کردانی نبرا کرد دولت آنچه نبه فهم کرد اینو سروکن هدفی aynı چی بیجن چی دولت بناش بوی کردان اواجی پروسس پروژه که لوزانا دودیانه دریدانه و دمشه دوی بله ام بالا بدوی گفتم من داوی اوای سپاس کم سپاس دا پیشوا چونی روجاوی کردستان اینکی یعنی یعنی باورید دمل هر کردن سیاسی آلین کد روجاوی کردستان یعنی تشتکی باشه اگر حتی داوی بم ابتش بردوام به گلک تشتکی باشه یعنی ام یک بون تن اتفاق هم دکارم بگیجن انجام کی پلیس مراد کرده بخاطر گفتن خبیجه یعنی ام نکارم بدموی کی گفتن لوزانی پر مزن ام دکارم روش شب و روش خبرتن یعنی خلاص دا بلقی تماشاوانی مجیدی نباستن بله کرم بکن از تشتکی یعنی دو نقطه خوازم بیشم یک جه یعنی کرد دبی يعني مهارات وان بوتنسيال وان قوة وان زانين وان قوة واني ام بيجن هزي شي هي د ماكسيموم بين باهاف يعني يكيتي وان قابا ام بيجن بفي معناه يعني حمي او بوتنسيال خويا جور بجور د ماكسيموم ده بكار بينن جبونا يعني چونكي دجمنه ما برن دجمنه ما خورتن لدوري يعني ام پرچه بونه وكي او بونه كتلنا يعني ام بيجن دجمنه ما 4 دولتن ام دبيجر كي حسابي وان بكن دجمنه ما يكجي انداما ناتويا ام دبين حسابي 25 دولت بكن دجمنه ما ولايات المسلمان ام دبي حسابي نزا كان بينجي نزا بالكي زدتر دولت المسلمان بكن كو يعني قابا يك دولت المسلمان قال لك جرا او درتن يعني دجمنه مي ام بيجي مركز ده شوفا شارن اللي اما دوري دجي قالك زيدانا بفي اواي اتفاقي وانا تشتيوان هناك يعني قالك قلت لو ما امشي دبي يعني يكتي اخو لسر حمي وان قوتي خوي كهمه زانين وبسيكولوجيا واخو بترول وانرجي وشهبه كاربن بيجين باهر قابا دسته او يعني حساسيتها ما دبي اساس به جوي مهمتر تشتكي دن بوما تنبه يعني تمام ام بارتي جدا انا برا فكري وان هبن اما دولي بلي انا دبي البلاتفورم من اللي ده ماكسيموم ببن ياك منشي بلي ابيك ادو دياجي نحو جاي ام يعني الدولة سرية عردي نجميتي خير خوازينا يعني خيري بلا ناكن يعني ام بيجن بلانغازا بن خيري بدن ورا وهنك برا بدن ورا وهنك جنن بدن ورا ترخبوني تاني بالشعب بقاري داسبخي دولة هركس منفعته خد فكره يعني بر نورمال انا دفهم حسابك امريكا جي روسيا جي مثلا ولات مزنه يندنجي بالتايبتين ندش من كردانه اما بالتايبتين ندوست كردانه جي يعني هر دولة منفعتها خد فكره دفهم فيزان بن يعني نجمية خير خوازيه ام بيجي يعني ابيا خير خوازيه اخلاقي دفكره اتيكو دفكره ناد
هر کس برجوندی خود فکر دوی ام زانبن لگل وی یکی که خویا ماکسیموم منفعت خو ایوان امی چوا یعنی لکی داری بگین هفدو ام دوی ولی پیدا بکن که یعنی روسیا لهندری فلان یا بیوان دولتین دفش ما برنده يعني منفعتها كد مدى دبينا كواي روسيا جي قزنج هي امريكا جي ببينا واي جي قزنج هي يعني الجور روشي الجور قناغا مثلا الجور الهواتنا امان تشتدي باش بين تثبيت كرين ام بيجن كو يعني امجي جرك ورن وين نقطه كو غوا امريكا يا روسيا ميزيني داتينا فلان دوله مجد خبره اگر امس فكاتن هلبت ويفيات ارجي بك دبي ولا النقطه كيكو او دوله تبيني يعني منفعته ما واند جيجين هفدو ام دبي دوان مساله ده بر حساس بن يعني ام هردو تشت بر مهمن دبي اوا بلاتفورما ملي دقوناغا ملي ده جبو محبيه ولا النقطه ديالك يعني نجيك يعني اف برانسيب دسر هر تشتيرنا جي داف جي نايبردان دبني ريجا ام جدانه ام فكرين جدانه او تشتكي دني ام طبقيه جدانه فقير مهنه اغاي مهنه بلند مهنه نزمي مهنه زانا هنا جهل هنا او تشتكي دني ريجا قالك خاص راسي سپاس ورا از دکا تمام دکم میدی برنامه مت داری یعنی وان داویان اگه موجود بینن و کی چوا پسنی یعنی شهر یعنی اتوریته گل کات جیانی چوا بلند نرخاندن میرخاصیا شهروان کات شهر دجی چته این دایش دا ریسرمت که مزش لا جوا کنه نتوی به دست هستیه امریکی و اروپی تو هم پسنی مددن دیرو که دای و از خواستم بیشم فکر مش شانسه که مزن بر بلد کرد و بیا دیرو که دای جار عمل که کرد همو اردنگاری و کردستان تبناف کردن و از ویژه من به شانسی دست خبر ندن و شکر زانه مپر بونه نفش نو یعنی خواندن بلند دستینن دیپلماتن دبی امیدی بگویرن وان یعنی منتالیته تا خب بگویرن ایدیم چوا جناب تاگوت سر پلاتفورم ملی ام گرک یک گرتی بند کارن چوا پارتی سیاسی یعنی پوزیسیون جدا بلی سر مجارا سرخابونه سر مجارا ملی گرک یک بونا که پیش چه به گلک سپاش بو بردار بونا و رزداری هجا برز مراد برز هالوکش بو آنالیز شروع کرده و یک تیر و تجه و هیویدارم تماشاوانی می عزیز برنامه ما ایرو بالا وان کشاند و گوری دلیوان بو مالا و آوا و سرکت نوبت خواستم و خاطری و گلی ریز دارم گلک بگوری نوبتی وستان دم وستان کیف خوش بون سپاس تماشاوانی دلال ویدیو بلوگریا تازه داشتن خواهی ایروی تمام کرد جارکتن کمیاتی ایواری ساعت 6 پشتی نیورو بدم موسکو و امیدوشانی دابن گلک سپاس کو بدم خدامه و مقداریا ساعت کی و 13 دقیقه اون بمرابون برنامه بیلاستور کی پیشکشی وکر حتی برنامه کردن و میوانی نو برنامه که نو و من نو خیر و خوشیده سپاس جوارم